زمانی کردی استاتیا کردی چی خوازن دید مجلسی دا دیسا گوتن ترکچه و من کلمه‌لر اون سرویت کارن چی بیجن زمانی کردی گله کرد چه داغاز دکم جبه داغاز دکن ام جی اندامک ملتی کردن کرد دما بغاز به زمانی دایی که پرورده ببینه پیویرا دولت دوی و داغازه پیک بینه عالی فرمیت زمانی کردی وره قبول کرن عالی پرورده زمانی کردی وره قبول کرن دولت دوی ev siyasete 7 salın ser zamanı Kurdî dimeşîne bi dawî bike. Le ve dere tiştên esasî bingehîn Kurd e çi bikin. Divê Kurd, gelê me Kurd bi ısrar zimanê xwe bipeyve, bixwîne, binivîsîne û daxaz bike. Siyasetek pur Kurd ji bo zimanê Kurdî pêş bike. Helbet pêşengê Kurda, siyasetên Kurda, sazî û dezgehên partiyên Kurda e xebateke bimeşîne. Le alê lêxwedî derketina zimanê Kurdî da ev der paytexta Amedê ji bo Kurda ciyekî pir pîroz e. Dilê Kurda mejê Kurda li ve derê. Li pirî ciyat bêjin li Amedê axaftina Kurdî kêm bûye. Rast in li Amedê divê axaftina zimanê Kurdî zêde bibe. Alê neyîne ez naxwazim zêde nîqaş bikim. Le dema Kurdek hebûna wî bi nasnama û zimanê wî ye. Dema zimanê te tune nebe peşketin ata iş çena bevarı zamanda dve la Amed'e de Batman'e de Raha de Merdin de bi zamanı Kurdi herkes bir peyve la nasnama herkes xarit derken. Spas Osmaniye var. Sen çavara. برای هر کس به زمان خواه خبر بده برای هر کس خواه این کار نکه زمان مه بونا مه ناسنما مه جیانا مه از یعنی ام به ترکی که خبر نفهم نکم تعمیه جه نگرم از گفت با کردی خبر دادم وسا دیجه یا وقت معروف خانی داتینی رکن داتینی زمان کردی رکن يعني زمان مرواتية يعني داتينا يعني هم سروي خبرت برای هر کس زمان خواه خبر ده کس نکار زمان ما قد خب که حتی که ام هبن زمان ما اصلا قد خرابه Yani vakit ve deklarasyon da cihat aşkara kirin, gereki Kurdi o Kurd ben kabul kirin. Kurdici hev ne cudane. Edi Kurd buwan gotinin ku em berane û biratî û em bizam hezar sala bi hevra dijîn filan bêvan naxapin. Lazim e bedêla wan gotina bêne cî. Adın yani di şerme fediye navi merv çi bibêje merv şerm dike tujali ke be komisyona kavab ki navi komisyona deyni komisyona xuşku biratiyê ya demokrasiye lê tevan şerta nayî cî باوی دنجی تو دبیجی هر کس لبی ولاتی جخو وکی هبه درون بمان دروی 100 سال برید کرد نخواپن به راستی جه اگر نیت تمام پاکه باشه به لازمه که هر کس به رنگ خو به هبون خو به قبول کرن و شرط به قبول کرن بیم جیانی وکی دنجی خواپانده ندبیجم Yani naha وکی ونجی دزانن شخوی رو پیواجو یک ماشی لسر به پیواجو هم بیشتر مجلس دو کمیسیون که آوا کردن اف کمیسیون کاری خود که به سازیار هفدیتن کرد یعنی بیشتر گرک هولدان جهاتن کردن د روشه که وساده هم بیشتر ایرو حال هجی هم بیشتر نزدیک بودن لهمبری زمین به شکلی به راستیجی هم بیشتر شکستنه که دیشت که ناف گلدا جبوه که حوجه هم بیشتر اول وستوری گهاراندن جخواه ایرو هم بیشتر اف داخویانو گوری کردنجی ج طرف 750 سازیا و هم بیشتر هاتیه امضا کردن داخوازا هم بیشتر ستاتویا زمانی کردید کن داخوازا هم بیشتر پرورده زمانی کردید کن داخوازا وکی دینم بیشتر ناو و جهن گو هم بیشتر ناوی اصلی و کردیه هم بیشتر رسانیه و کردیه و هاتنا گوهراندن داخوازا هم بیشتر جاره کدی تسلیمیت و ناوان دکن یعنی هم بیشتر داخواز بیرنگی هنه اف داخواز متوان یعنی ام راستی متکارن به بیشتر وک هم بیشتر گلی کرد ام هموجی دخوازن ستاتویا کردی وری ناسین و ام بیشتر پرورده زمان کردی ریاوی وری وکرین و به شکلی جنب بیشتر پرورده وری داین ده هر سازیه ده جنب بیشتر جه بگیره و وکی دنجی جو نابین ام بیشتر برگو کردی بون و هاتنا گوهراندن جوان ام بیشتر وانوان ام بیشتر کردی آوا
وری قبول کردن و درسانیه دا ام بیشن رسمیت دا جوری بکارانی یعنی ویتشتی قبول بکن و لگوری وی گاوا خوش بابیجن یعنی داخواز مال سروینا یا دەستپێکی دا ئەم کوردن هەر وەکی هەر نەتەوەکی ئەم زمانی خوا دخوازن مافێ چاوە هەموو نەتەوەیان دنیای هەبن مافێ کورداژ هەیە کو زمانی خوا باخبن زمانی خۆ دانوساندن بکەن زمانی خوا پەروەردە بدێنن سەد سال زێدەتر ئەم ژێ دەولەتێ داخوازە زمانی خوا دکن ئیرۆ ئەم هاتنە ئاستا هەری داوی حوجەداری پێ هەیە لە گۆری پێواژە و کەمیرۆ دژینجی ئێدی دەولەتە ترک مافێ زمانی کوردی فەرمی و پەروەردەهیە بدە یعنی ئێدی کورد وی تشتێ قبول ناکن bi zimanekî din jiyandin ji bo me qedexe yanî em ê divî tiştê qebûl nakin em dibêjin em ê ji îro pê da bi zimanê xwe perwerdeya xwe jî bidînin û em ê bi zimanê xwe saziyê xwe fermî de jî bikar bînin daxwaza me ev e em ji bo wî jî li vê derê nezelal deklarasyon hatiye xwendin em bangawazî dikin ku herkes xwedî lê derkeve ام بیشن زمان تشتکی پیروزه تایبته چاو مثلا بیشن همو انسان بر رنگ خود ناسین زمانی که رنگی که انسان بر مرو به زمان خود ناسین ام بیشن چاو که مثلا از کردم به کردی خود ناسین یا که آلمانی به کردی خود ناسین ایرو تلمی زد که مثلا کرد ام بیشن سا جپکاته یک نه یعنی به میلیونانه اما په وان یعنی ما په مې کردا یې روایه کی مثلا ایران غازن کی کردی جبه به یه فرمی یعنی دبستان ما هبه دبستان دستفی که بگره حیا امیجن زانینگه خواسته که ما اوه الی تشته که ایرو ام دخوازن گره که خواسته که خدا ام زلال بر یعنی نکو ایرو ام لبر ورن صاحن کی شو بکن ام بیجن زمان کردی بیا نه لازمه که ام بیا بکن جیان اخوی مریت دا بدن شکلاندنی اتخوازم زمان کردی به زمان فرمی لقادازی لمجلسازی لدمالا خدازی بزارو که خراب نبیه خراب زمان خوبا فدازی باشه یعنی ایرو دمالا خدا از زمان خوبا فهم یکتنه قدخه نبه لدر وازی یکن کارم قدخه که سادن نخوشخانه زیده ما زورلامیشت که زیده ما اوکت که او طرفی کو بخازه اشتی بخازه درست راست زلان نزی مسئله ببه یکو بخازه راست نزی مسئله ببه نه زمان قدخه که نه بهانه دیگره نه تشته که خود دسپیره تشته حول ده زو چاره سر بکه او زمانی که نهاجی تی بکارانی نه زمانی چاره سری امو ساله دنیرن لی ام به هزا خواب باورن به ینکو ام پیدا چن بوا باورن هیوی دیگن اوجی ببه گاوک جبو ری آشتیه دری آشتیه میسوگرتر بکه ام هیوی ام اویه سپاس دکن هر بند مالا خود به پایوه نگو باویت دیات تو خوشکا خور تو حوالی خور کرمانجی پایوه کیه چی بجیته یعنی جب دوابت پیشی درزی الخوخه حتی تشوجین النیاری خود دجمنی خویاد ای پیشبری خوخه که جوابا بوابه پرسه بیش سادی چند زاروی وازان نب کردی تلمال تا پرورده خو کرش خودت کی ایرو درفت چیزه دبونه اف هيا تلویزیون هنه پرتوک هنه دمامه ده یک جوانه بو نو وقتی گوتنا کردین ویسکاری مدید خبات از شاش مات مای ما بو اما کردی زانی ایرو نولوه بر زاروکه وانه چن بر هر زاروک تیوی تماشا بکن بر پرتوکی کردی بسادان پرتوکی کردی زاروکا هنه لیستوکی کردی هنه بر وا بخوینن بر بسادال تلویزیون کردی هنه رادیو کردی هنه دمالا ودا بر قنالیه دی و سی ان و نظام چوکری به بر کردی و ببین زازاکی و ببین سورانی و ببین گورانی وکن همه هنه شبرول و پرسه پیشی جره و برا بکن بر او فدی بکن سپاس زمان کردی گله خوشه گله زنگینیه سر زمان کردی ام خوازم زمان خبردن هر دری در تاخیل هر سازیا ام زمان خود خوازم başka تشکیل خوازم فکر و رامانا کی جان کردان چی به بلا ببن همو نتویا کرد و همو در دورن آزادی خواز و مروای پاریس یک دخوازن که زمان و به زمانه کی خود ستاتو orada zaguna bingehinde orada hemu zagunan da be kabul kirin ba awayki fermi. Dödü dve jipeş dibistanan hatta zaningehan
de hemû merheleyên perwerdehî da zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdehî. Sisê divê hemû navên cih û tiştên ku berê Kurdî bûn paşê hatine tirkîkirin, dîsa li Kurdî bên vegerandin, dîsa bibin Kurdî. Çar divê hemû astengiyên zagûnî, jiyanî û kiryarî yên li pêşa Kurdî bên rakirin. Pênc ji bo pêk anîna van jî û mayîndekirina van mafan divê nasnameya neteweya Kurd di zagûna bingehîn de bê mîsogerkirin, bêguman ji bo vê jî divê di serî da gelê Kurd hemû sazû û dezgeh û derdorên ku li ser navê Kurdan di asta pêşengîtiyê de têkuşinê dimeşînin û hemû kesên mirovahî parêz têkuşîna xwe ya civakî li her qadê û di asta seferberiyê de bilindtir, firehtir û xurtir bikin. Gelek spas mamoste. Spas baş. Sağ ol.